Después de 3 días intensivamente de reunionnan, que interparlamentario de Reino de Hulanda, nos llega a ver el día final, camina con nosotros afsprakenlijst, camina con nos firma, también lo cual trae el siguiente IPKO, camina lo en juni na Hulanda y también el punto de atención con nosotros. Nos hay 3 días, manera que nos bisa con presentacion, debate, preguntas y también podemos diferente uitleg hacer duna, eigenlijk specificamente para cada isla y también Hulanda, y back nan país y con na portrari besakina. La delegacionnan a consistir de Aruba, Corsou, Sint Maarten y Hulanda, y tasina gujaluna hay una reunión más na parlamento de Aruba, camina con nosotros el tripartite kuta Aruba, Sint Maarten y Corsou, camina lo tiene agenda novo euri también tópico nan kutin que ver con isla nan aquí. You know, they were intensive days because I also made sure to work out every morning. So long days, but I do believe very productive days because we as a Sint Maarten delegation came on a mission making sure that IPKO becomes more impactful, as the President of Parliament, Sarah Westcott-Williams, mentioned, but also for us to make sure that important topics, which we don't often talk about, will be brought back on the agenda. And one of those topics is slavery. We have seen in several reports, and recently in 2025 in November, that slavery still has an impact on the mental health, for example, and we cannot ignore that, and that's why we made sure that it's also placed on the afsprakenlijst of IPKO.